U Presiden Kakhnam Youth Wing ubat Thomas Pasa hena ka singi ka apo atari urisa ulale ekendo ya u chairman ka KCDC ubat pinya sings halor ka jingshim jai khasi u ubarjala bat ubalayo ru ya ka sernat chil tribe na ka KCDC na do usnam Shahjar Khandai spa prapuar une ubarjala ublatip ka tengkum uvinu sisupal ula shim ya ka jat pariat bat wat ya ki kun kitiru ula ailang la ka ne ka jan de halor ka ne Kakhnam Youth Wing kalashim khia bakum kini ki nungja shu nang ni syakmat balwat ya uni uvenu sisupal di ban bisarnya ya u baladalap ba umdai ukhasi di ban kene no ya kasunat shil tribe ka jongu uba Thomas Pasa ulapan kamaru baya kane ka jing ujor la ujor na do ubnai klalingkot menta usnam ban menta ka kenti la le biang sya ka KCDC ban idol khas biang ha ka KCDC halor kane ka kam berkembang kalian ka jongi na do jeneri la ai ka complain percaya ibu ba penkenya kan Lineage Act juga di Council di Wasimnya kacai kasih. Tetapi dia yang kipor ini haupna Jun uni ubreu rasa saman, bakar teng winu, ke KCDC. Jadi katu pada kamdeng baru bajing ni, maka long kalau pengelingan ini pada apa tukai kasih jam dengan di Council kasim. Dia ni wani kendo ini bab penyak nilai kopi ketika jumpa jumpa isi amru, bagi nasi ia mencacru. Kadang kajing snew hangi ba pi uniu barjela uba sim ngajai kasih itu bau layo ya ka silu tribe no KCDC na do katai spa prapuan tika nongrim ko jongi ni ya keren ba uyo silu tribe no uyo silu tribe kamar ka banungkong ka ba ngi snew bangi ba ban pencisya ba udai kasih ni ya bagi kami hikmah jo ubro anu ki kasih ni ya te garti dustur jo kasih ubon ya katai banungkong nomor baya ka kam silu tribe pada ngila ban bodin pada ban sim de kami gila glinti pada hadin cha bangi verify sa yuburin ba udai ni am taw khasi de na kalyan ga chongi ni ton ka jingsnyo ba le si na district council yo ki sa 16 no area kam halor ka daw ba uni uri ra don ni silu tribe chua ba long do long snam ka la lai ne cha ka spa lai ku nyo de aga jingsangi na kalyan ga chongi lembaga ni ka siti ni la penting sa district council ba kanong ko jongi kadai ba yuni ubrio da lomba ka jing song bisa jo district council lalap ba undai ukasi dewan bodin pada pumuan kini no ya ka siro trai ko jomu ila ai ko ke city ka ba na do ka kandai spa ni pusan secara district council ila ai ba PNC chairman juga KCDC but kini ke city kalau suka pensionong rem ya kini ke bentar ba lada haka kandai spa prapuan lada ke district council ka baju ai jadi ya ka cerita sertifikat atau kapor kalau isu cerita sertifikat GU namun KCDC ka pai sekali ke city juga MHA Government of India kandai spa ni husan haka ba atau saya kedar ba kidon ki buri ki bamde ki tribal ki yo ya ka tribal certificate namar ba swaban ai ka ST certificate claim verify ba ya ka identity ka jongki ba da to ka city ka kanai spani pusan kada to sekra ru ba when a person claims to belong to a scheduled caste or a scheduled tribe by birth it should verify that the person and his parents actually belong to the community claim. Ini di bentai kongsan lah, but akhirnya kerjakan buat jongi pak penyai pada ila ular yang iba insim kia ba yang kamat kan ba kantor ke presiden sekali. Nang ni sekmat ini ki bomde sisa ini ki isiru tradisi kimde ban yolat ban lemon ban simon ya kajai kasih tang no menta ban mentoy kalau menurut kamu